کوچبرên devera girê spî yên li gundewarê wê belav bûne gilî û gazincan ji nebûn û wendabûna rola saziyên mirovahî û xizmetguzarî dikin û dibêjin got ew di rewşeke dijwar de dijîn, nemaze bi bihabûna pîdîviyan li gel nebûna derfetên kar. Koçber aşkere dikin got rêxistin û saziyên heyî tenê li bajaran alîkariyê pêşkeş dikin û ji wan dixwazin got malên xwe veguhêzin bajaran da got xizmeta wan bikin. ملتی حاجی معاونات ما معاونات چند ناگیمه نه اینجا هم چند ندی یا دو مو سه مو نوی کارتون یا برابری یا اوینه آخه به دلیل زونی هم نکن ولی کاری خوش نه نکنش مال در که بگم نکن خانی خواه بگیر و پریسان غزانن ها صحبت دانانی کل بر صحبت خارونه ام دبیسم به نظام انا لکوانی بلد کن لسرینی بلد کن و دریوان بلد کن ام به نظام پرس کن دبی هونجی هر نکوانی حوشان بگیرن حکومتن حوشان بگیرن از کارم نه و کاش نیف گند کم نیف و مالان کم پر مال هنه صحبت دیتنه نه صحبت دیتنه صحبت ایلی داینه و پاچک ماچکان دگرن دگنه که به زاری خود حوینه و پر مال هیچ حقیقه جواره برچینه ام تخوازم به نظام کواره ام تخوازم کارک مرا ببین Rêveberiya Encumana Sîvîl ya navçeya Cirin ya bi ser girê Spîva got gundên neketin bin kontrola Tirkiyê bi rêva dibe tekez dikin. Got tis sazî an rêxistin serdana van deveran nekirine. Her wiha diyar dikin got karînên wan pir kêm û ew nikarin alîkariyên mezin ji bo rûniştevanên gundan û koçberan pêşkeş bikin. Ji ber wê yekê bang li cîhanê dikin got ji bo wan destek bidin. والله كل أوي خا روش خا زعمت داره معنونه منظمات دعم وندكن نكسر وندته وعدد خاجي برا قد وجندان جبالانه حقي خوي وندانه يعني وعدد خاجي 10,500 مالبات ما هي وإمكاني كداس ما ذهبوا ما هنا كر وان ربنا أوليكار بس هو كدن إمكاني ما بقص درفت ما تنك وعم فيم أوير جيب بين أوليكار ما إنه عدد ما يبرا كوجبر أم دوازن و منظمانا و دولتانا و أنا بمرة بين أوليكار کو ام و کوچبر خو خودی لیدر کردن. هیجای گوتنه یا گو هجمارا گندن روجاوای گری سپی مانه و نکتنه بین کنترولا ترکی نیزی پینجا گندن. جوان 18 گند به صدام روشا شر و توپ باران کرنا روجانه خلکی و جمالین خواه کوچ بونه. و این مانه جی دمترسیا شرکی نودا دجین. محمود بالی دنگ امریکا کوبانه